Anyaya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anyaya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anyaya. Anyaya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anyaya. Anyaya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apat pusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulot-lutwen da ina ni Rudy T. Ken Honeybee. Kadwada pay Dalulo Rocky Ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tenga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Hello, 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 hello. Good morning, good morning. Good morning once again. Ina D for RPN BCRL Radyo Ronda 639 kHz. Iti pihitan iti radyo yo. Mangmangiganyo iti alas 10 aging gana iti alas 11 iti bigat. Every day from Monday to Friday. At syempre, iti Sabado apo, dati mo ito kadate si Kasha Kenti Salon at ni Doc Hani manipod alas 10 mo lang ayong ganati alas 11. Kumusta kayo amin? Dating aldaw ketnap nuan iti grasya, blessings ken dad dumapay. Kasta unay nga tutudo di tarwar, but still adalata programa tayo, ada parte na nga natudo, adamot parte na nga drizzle lang, RRBs, kasi lang nga talaga. Guyuguyan ti panawin, guyuguyan na ti tudo, amin. Guyuguyan na pa iti, ganan, bisin. Amusta ti tiyempo na apo, di gito nga mansket, tiyempo ti gawat, tiyempo ti rigrigat, naimas amin nga makan, naimas amin nga mamirian, de itata, orepay, simple lang, tinuno nga okra, simple lang liningta nga balinghoy, apo nagado balinghoy. Hello, lovely Thailand. Dita man ni dati lovely Thailand nga. Je po unti bantay. Dita man anteng with Joker Ganal. Nga iso dati mang tagtagiben. Kidetay karingking serrek grove. Malagip ko man laday. Dinakilnot nga balinghoy or kamoteng kahoy. Nga napanda liningta. Ket nagimas naimas ti malengta nga balinghoy. Naimas pa ti maling tanga kamutig. Orilining talang. Sapos idumdumo yan tay red sugar. Nada mo palinang mo. Diba? Nada palinang. O di isa ti idumo yan. Dete balinghoy. Uno dete saba. Nunalom nga saba. Naimas nga iprito. Tapos mga rami, kasawsawan na, Mang Julian Ruot, kumusta kayo natutudo ita? Mga ramid ka na imas ka pamigat, agmalmalam, anak masida Mang Julian, at dapay kwa dita, mangibingay ka mamutisig, si dayo no, ada utong ka da kwayot ta. Na ganan. Balatong, naimas nga masida dito itata. Di pa kasi sida aksa into no agawid ak into no malamkat kwa. Agpaluto ak tukin ni nanang po iti adobo nga tarong, di ba? Hello Mang Leilani, hello everyone. Kunay na agpaluto ak man ti adobo nga tarong ken ni nanang ko nga konsesa. Dati ipabet na pay lang, ipabet na iti adasang kabasi nga layana, adabasit met kamatis na, adamot basit bawang na, tatada na mati ay tatada imumakan na mati pamienta. Tapos
iluto na, bugoong, kansuka, pagmixen na. Sana to pagpaburken, haging gana nga, maluto, agpukpukaw te danom na. Into no kwan, into no basit di digunan, patadkadan na ti manteka. Kita tinay ibas nga masinsid at ti pangal daw mi itata nga maluluto, tuyo. Madama nga maluluto tuyo, madama magluluto ni Doc Hani ka ni Engineer Rolly T, si Katanya Kyle Castro Tutop, and Maisel Placido. Anak ti sida inyo mat itata. Nadetan? Napay ti sardinas, di ba? Nagsida ak kitukmem nga nalaukan, ginalip nga kabati ti Sir Dan ko. Apo, that is very delicious and nutritious. Pagpadaggas ko na. Apo, sobra ti kinabisi ti tao ina. I know, right? You are very busy these days. Thank you so much for finding time nga makabuya ka. Ti may suggest ko kin ka, no di ka makabuya. Buyaam yan ti RP and DCRL. Uno buyaam kidete NGT Multimedia Distribution Services. Igit ko mama, di kita nearby barangays tayo dito Baay Batak. Igrit ko man ni Apo Richard Pungtilan, ni Ma'am Debilin Pungtilan, dagiti agyan dito yung RP Building, naglalo ni ti General Manager, iti RPN, DCRL Batak, 639 kHz Radio Ronda, nga ni Apo Rod Sadjan. Kumusta mat ni Sir Joel, kanayon digito nga tataon kuwag ta, mamimiss ko ida nga kang kanayon ni pay, digiti engineers, di nga min, digiti security guards tayo, wala ka sana ti kinabisi tayo, please find time to relax ko na nga rod. Kadigitay ada abroad, nga gagayam tayo kung kakabagyan, please find time to relax. Please do not kill yourselves. Iti obrayo, di ba? Anak Sir Servina, iti panagubra, iti perperme, iti panagubra, iti manungor oras no, yad adayon Apo Diyos ta agsakit tayo, kunana. You can buy medicines but you cannot buy health, kunana nga rod itata. You can buy medicines, you can buy vitamins, kunana. But you cannot buy your free time nga mapan aglakwat sa. You can buy tickets. Tikon concert. Ape ko mga haan. Kanungod limtog tasakam. And you're not healthy anymore. Bumakit mo tibi bagi kada sistema. Iso nga ti realization ti biag itatakot hindi na payamanan kunana. Ada nabasak si ka mangleilani ken manang Melba Marquez from Solsona kunana haanin nga pinaaduan iti kwarta. Haanin saanin nga pinaaduan ti kwarta iti pagragsakan ti tao. No di kinaaduan iti pasiyahan, kuno na pasiyahan, kinaragsak. Finding your true happiness. Finding your true happiness to your families, to your friends, to your jowas, kunana. Diba? You only live once kunana pa. Maminsan lang agbiag ka ti lubong. Apay nga ti pampanunutom ket digitay adu nga bambanag, digitay pakain kitaram. Apay panpanunutom dagitay adu nga paka-stressam. Di ba? May Placido kun Melba Marquez. Apay nga pampanunutom no anati mapasama no bigat. Di ba? Rainy afternoon, inay, kunamo ni anak naganan ni Sir Echo. Really, for real, it's a really rainy day today. Nagkalawas nga nagsakit to'y bato ti aprok Sir Dan. Ti amuket ipatay kon na. Di ka matagun-unin. Dumawdawat ti tibikos dati idi kuano nga ta mangala ka nga talaga ti tibikos mo. Kasi not every time mat Mang Julien nga dati maikang ka no dati ma-PM ka may pagtitibikos at we are all busy. Diba? Jericho is watching. Melba Marquez, when nakaadalak manen ina di kunana. Thank you very much Kasin Melba. Apo ito nakaadal mo ton. Haan pagsasaritaan tayo lang, di ba? Kailangan paggising mo ng umaga, hello to the passionate, fashionable,
And ano dati post mo si Colin Sitangco Jose. Katawa mo kidato. Kita nyo ni Colin Sitangco Jose. Aramid lata gowns. No kasapulan nyo tinapipintas nga gowns. Di kita agpakasar, agpa-debutant party, agpa-red carpet. Di ba? Adadtada Colin Sitangco Jose. Di kita anak-anakak nga very, very, very productive. And industrious anak-anak kami digito yung nga LGBTQ members iti Ilocos Norte nga talaga namang umaalagwa sa kanilang mga profesyon ko na nga handa ipalubos, di ba, Colin? Congratulations also. Harvey Bartolome, jak amuno kwa no itultuloy pa ilaang ni Harvey Bartolome agububra yan data food chain tadingras ngam idinaamwak nga agenroll ka no ay agpalpalakpak Harvey. Agpalpalakpak Harvey, finally nabirukam iti agubra, nabirukam iti agbasa. Di ba? Shout out ka no dito'y co-teacher me nga avid listener mo ni Ma'am Rosel Dulao kuna na. Ay, nila Ma'am Rosel, di ka niramramang ka. Thank you very much for watching, Ma'am Rosel Duldulao, and the rest of the personnel, iti teaching force, iti Suyo National High School, iyura yung te Batangyo, ta ibadbudgetang kayumat, iti umay nga face mask, iti students. Ore para students lang, di ba? Kasi ti teachers, at damot igatang dati, ti face mask da. Alaka ora pagraramanan aminin parents, teachers, and community. No sino ti makaited, sabi ko nga, no sino ti addaan, may share when I inay working student. Thank you mamang Colin Sitangco. Masapsapol yu ti barbarong, masapol yu ti formal dresses, di kita custom made nga gagawns. Hello again, Ma'am Rosel Duldulao. Kanayo na kang istorya ni Sir Jericho Jaramillo. No, kikita kami. Kumusta mat dete Sir Alan Agni? Isu detay anak-anakak mat detang adamot ibagbagana. Kumusta mat detay head teacher tayo dita? Nga ni Sir Gamiao nga adamot ibagbagana ti inaldaw. Thank you, Inay. Looking forward to that ko na. One, ti mapangkuikan no bigat, kaasi ni Apo Diyos at damat ng third, inon na anla deti Apo no sino ti ma-request ala pagbibingayan tayo, apo mi nga mangisursuro. Because, no adama ukun ko nga vitamins, aglalo ka digiti padang nga indigent, padang awan igatang na, i-share tayo no kwa deta, kundi kita face mask, pabengbenget no katirupak kadigiti apu tayo nga pulpolitiko agyaman nakman kadigiti pulpolitiko kadigiti gagayam ngamang mangted iti support handamot nga amin ata damot priorities da damot anna da ngam ipagmayatan naket may ikandak may isesharean da tayo iti sangkabasit uray lang sangkabasit inadi igatang mo kadlaeng dete para face mask digita ubing kung kunana Pitz Cabreros, Arceli Herezano Asbic is also watching. Iso nga, into no bigat, mapanak dita kabaes, kapasan, baksil espirito, tamapanak mamut mangyawat, yan ni Jacqueline Rivera. No anaman ti mayawat ko, no vitamin C, when no face mask to adda, dumagasak to tadingras, into no agaw awid akmetla, into no damdama, di ba? Hello, kung ka Arceli Herezano Asbic, nga kastaon ti pinpintas na, sex-sexy na, no maminsan naka-swimsuit, no maminsan tipik-picture na, dete paborito nga cheese. Cheese, kun dete charcuterie board, kuna charcuterie board, kuna na cheese nga, cheese platter, nga dapay salami na, at dapay cheese na, different kinds of cheese, kung kuna na Santo Agua wine, together with the gorgeous hubby, boyfriend na, the Duma. Diba? It's so nice. Nakainimas ti agbyag. No ti gagayem mo, ket dete suportaan da ka kadigiti ganganyados. Ano nga tila, da amanin bag kumamot no, handa mabuybuya si ka Arceli, agure ka nga rutakwa.
Aguray ka nga ro, takitak deta kwa deta na ganan. Di kita ipopos mo. Sardinas lang kaya ko inay ko na ko deto. Ganito man ta. Ina mamangalati kwa. Ina mamangalati na ganan. Agure kayo, let's pause for this. We'll be right back at aglo but ag 20% to dati kon. Ag sublin to dati anya aya program tayo in a matter of minutes kasi 20% lang ngan, 20% na lang yung aking na ganan. Dati baterya na. Agure kayo biit. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Anak ko nga 2 years old. At dahil bukti po na, at bukti pag-alas ko. Ako tinitilak na hinihinikap ko. Mga nito, kayo na rekisiti ko. Kasi niya po nalaingin, awanay niya bukti pusunan. And very active pa rin. Hindi nga makapangon. Agigita, tapos si Matala, aglulalakan, hanga mga puti. Hindi lang tikitili ko. Kasi na ako, very active ka kan. Alay ko na sa akin. Kasi siya, yes, lalak-lalak din. Yang kasi na po medyo adalit pasit eh. Kaya lang na nakikili ko si Doktora Alita. Siyak ni Clarita Uguro, Batak, Locos Norte. Hindi, siyak pa'y napadasan deti tibok ko sa apo, nasakit tiboksit ko. Deti ko na nga acid. Napadasan mo nagpadpadoktore, nung awamot lata. Usar kidi ko serkot ko. Omeprazole, ngamidi ko amang kung kanahin to di CRL ni doktora. TB ko. Iso nga ko nakide, tumanod na kwarta ko. Padasik tuman ti gumatang iti TB ko. Di ko ala sinubok kumot ko na ni doktora nga 15 ml every after meal. Tapos maligam-gam na tubig. Lako si Mayaan. Kasi na po Diyos. Nga napintas ni pinagbawas. Iso nga jak maiwasan dati sir, dalat pa dati ko. Makunak, da kayo nga madipin nakapadas, apo, padasin yung muti tibikos, no kasanong muti maitid na kada kayo. Yes, yes, yes. Ag subsubli ni Ina D4. Anya-aya. Pauna yan. Makikita ka dati TV. Makikita ka dati TV. Kung ulit yan dati pag AFB live back na yung kakabsat. Di mo lamay kabit dati yung ipang kon.
Himetla may kabit daytay ngipen ni ina din. Ket talaga nga kuha na masapol nga talaga nga agpakabitak tingipenan ata no kikita ken di kita pictorial kata daawang na ay lumakay ti babakat lumakay nga bumakat ni ina di gagayem ken kakabsat ngem agtultuloy lata nga broadcast para kadagiti para sa inyong kasiyahan, para sa inyong listening pleasure. Tapno adda digite gargarak gaktayo latta mapapaisem tayo agis-isem tayo latta ore kasano man pay iti regregat ore kasano regregat adu ti pakainkitaran tayo ngam deti imo nang imbag kita tay maminsan tay lang nga agbyag iso nga dapat agis-isem tayo, di ba? Hello kingka Apo Melby Redolme Pascua. Dati kabagyak nga ba nang ito'y Peralta. Kumusta kan Melby Redolme Pascua? And to the rest of the Pascuas and the Redolme clan. Ta Peralta Dingras. Kumusta kayo? Naimas tag sida balatong itata taag todo. Ngem ijay balay at da insang pet ko di kalman. Nga aba daksang gasat han nga kayat ni nanang ko nga lutwen ata agbudo kanje karabukob na. Sino nga ruti mang luto itata. Marlene Villaborte is also watching. Naimas, deti aba nga agapunta man anteng. Kumusta kayo mo dita man anteng? Kumusta mo digite kanayon nga mapan dita pagdidigusan. Ang kayo pa mapanyan deti asid deti drop na asid yan deti na ganan din pagtarayan na yan deta dam at dangamin ko na dyan agsurob DJ no nakapangka dyan DJ pressure na agal aliko no hangkay no ko apan dyan deta no ko deta pakalalaan da nga hangka makaika dyan ata sulnoton na kama DJ danuman iso nga be careful ado pay laang ti mapan yan digiti dadams digiti rigrigasyon tayo iti dumaya namkit kita ente kat pagpagitayo ket rainy season nun panagtutudon mayat maya lumalaki yung tubig dumakkel ti danom pasaray mo dumakkel agatab nga kastan tapos adda di kita anak tayo so we need to be very wary and careful and cautious may sakay na sa undi diyan kadi kita amin nga papanan tayo aglalo di kita mapan walking yan di kita pambantay wenno riding wano ag-biking, wano anapay, ag-trekking, kasjay, or trailing. Kitain nyo ito, pagbagi yung akasta, no, adama, upi yung ulag. Diba? Sa bali lang nga talaga, iti agan-anad. Sa bali lang, iti agan-anad. Ano, dati may isang pagsasao, may panggap ti panagan-anadan. Diba? Kung matinik ay matulin, ang naglalakad ng matulin, kung matinik ay malalim kunana. Iso nga tayo unang agtartaray. Take your time. Agsipot kayo. Kitain nyo. Baka damarmarga ay dita. Kuha. Sa bagay sa matikan ng saon. Very literal mo. Bagat. Ang naglalakad ng matulin kung matinik ay malalim. Ado pa panan na deta. No agayat ka. Panunutom. Nasken nga hangkag dardaras nga gas asawa. Makiboy-boyfriend. Dahil kung natinik ay malalim ang sugat. Diba? Nairot nga kariken sa patam awan patsek. Kunana. Nayas na ka na panagununoy ko. Di mo pa'y denggen. Amin nga panagununoy ko. Kunana. Di mo pa'y ain ka pa'y lalaisen. Panangi dadaneza panangi roromen. Kunana, apo. nagmayat. Di ba? Ano tayo itultuloy ko itatayan, mapana man, agpapatil muna. Naimas pa'y tikwa, tuyo ita. Tuyo. Naimas pa'y tay dilis. Ngam adapong po may akti dilis, no, daduma. DJ iprito, J dilisan. Tapos into na may prito, J dilis, agigisa aktiba ikatekon. Ikatek pa diyan nagigisaan atan no da dumaket napaitken ngumisit di mantika. Iset aside ko di prinitok. Sa akto aggisa iti bawang kamatis lasuna. Ito no
nagisa di jayon, templa ak basit ti paminta, bueno batit nga sili. Sa kun to itapings kun to DJ dilis. Di ba imimix mo nga kasta. Apo nagimas raman na. Te tuyo, te sinalapusupan, smoke fish. Ay grabe. Nakain-imas ti pangpangan ka digito. Kung kailan masarap ang pagkain, doon naman walang pera. Karigat ti kwarta itatta guys aya. Narigat ti kwarta itatta. So nga dapat agin inot tayo. Let's find ways prekunada nga datayo ket agbaling nga praktikal. Praktikal nga agpampanunot kadigitay ain tayo ipasango kadagiti anak tayo, kadagiti kakabsat tayo. Kanang bagbaga kaado marunggay. Kaado ti salsaluyot dita, kaado ti bulbulong. Tas nakalding ni ina di ko na dapay no ato. Tas nakalding ni ina dita, apangan nga pangan, marmarunggay mo la si Dana. Ngam iso na imas, kaado pay ti papaya itatta. Naimas ti papaya. Gitaan yut papaya, kadagiti agluto, itatta nga aldaw, naimas ti papaya. Timat lang po may anyo, igisayo kot, data papaya. Ngam tinaimas nga partner nga talaga ti papaya, guys, no, dati ginitaan, ikamamay sa nga kwa sardinas. Uri may sa lang nga sardinas ti ipam mo, maramanan nan, kamto pamintana, sa mo ikantisili na, nalpas kan ina di. Talagan nga, makan mo manan iti, sa nga gudwa ko na. Samon to, into no may gisamon, into nalunengan, paspasamat, ipa mo dati na paspas nga nyugan. Di ba? Samon to parereken, samon to ikan dati medyo natadtad nga siling labuyo, sang kabasi lang, dati siling haba, anak siling haba, dati detay pangsigang. Di ba? Mang tinalin lanusa, pangsigang, samot ikiwar-kiwar dati ginitaan nga papayan o adda na imas nga si Dan. Si Da iti pada nga marigrigat. Pada nga marigrigat. Ore inal daw. Payram ti tuyo. Payram ti kwa. Naaganan. Prinito nga yellow pin. Prinito nga tambakol. Ngam no tambakol ko na dati dumadara. Naimas nga iyadubom. Naimas nga naganat ilingtam dati tumititit ko na nga ro dati no tumititit ko na ijay lipa Batangas deta ti sinaing ko na natulingan sinaing natulingan da ijay baba na apo yan di up na apan da itiliempo uno taba baboy igisada la jay taba ngagman manteka ikatanda mo di excess na nga manteka ngam no batit lang iremenda jayen bawang lasuna laya igisada. Sada ipan yan di jay kaldero nga panglutuan da then iurnos da jay dati tulingan. Iurnos da tulingan ikandat sukana tapos ikanda pay iti dried nga piyas. Sadan to danuman. Into na danumanan di jayan into agburukang ko naki di kas jay lat nga agtit-tit-tit. Imagine niyo lutuan dati alas 8 ti bigat. Malpas deta iti aging gana iti 11 kas jay nga tit-tit-tit lang amoy ti langana kasla sardinas. Sumar sardinas en gagayem ken kakabsat. Tiraman na perme nga dumket jeraman na agmix ki DJ liempo, agmix ki DJ inimpam mo, uray lang dati makapilpil mo, hindi pagsasaritaan tayo, pangpangan mo ka talaga, tinaimas. Di ngamin, di jay, naimas pa yung balbalon. Dati simple laeng, let's go with the times ko na nga rod. Let's go with the times. Wherein, practical tayo, di kita alis to lang. Di kita panglakagan. Itatapay, tiyem-tiyem po na ka. Aduman, di kita mapanda. Agal-ala, bukton. Mapalamagan ko nada palamag. Nga medyo delikado ng tagduma, tanapigsa. Danom, iso nga di kita palpalamag. Apo yan, di kita karkarayan. Please take care of yourselves. Mapandag palamag. Kanangina, bukto. JP Call,
awag dati tibukto isdang bakla ko na da. Isu day di bakit wali day di titawali nga nangan alaga kanya idibikol. Mamis ko amoy sa nga planggana. Amoy sa nga planggana nga bukto idibikol guys. Ang mga planggana nga dati paglabaan dati plangganita kasi ko man. Mapno deta nagdadaktil kas natangan saka na siya ka 35 pesos 50 pesos kasi guys. So idada dya agren-ren kak ti bukto. Original nga bukto te. Bukto tayo dito nga babatit nga dabugbogi na nga nakanananam. Kasi nalaka jay. Tanakad aduk ikan ngamin nga sabsabali ijay Bicol. Camarines Norte nalalawlaw deta ngamin iti kwa ti baybay. So ijay daet nalaka bukto. 35 pesos ti mesa nga langganita. Totoo yan. Iso nga every now and then no agawid ak idikwa mangyawid ak ti bukto. Kas taonay ti ragragsak ni Dedi tatang ko nga anter no adayawid ko nga ikan. Ti pusit ijay naglalaka pusit digiti dried ita Mercedes Camarines Norte. Iso nga dedi nga time cut talagang na ganan. Agyaw awid ak ti ilaklako mi. Aglalako damanang del siya mat gumagatang malata ti paspasarabo kada giti ko. Hi Harvey. One, ituloy ko Harvey dati damag king kay tatay nga agbasa ka working student hanga forever agrebreban tayo agpukpukis wano agluto tayo. Thank you very much. Agyaman na kiniapo Diyos sana open data mind mo anak ko nga agbasa. Kat ti Jollibee, congratulations ti Jollibee. Ikikanda tayo. Iti chance. Nga agubra, working student, paunay nga mayatan. Agubra ka while you are working, di ka di matulungam ni nanang mo, matulungam ti bagbagin. Victoria Janelle Rojo, mabait is also watching, di ba? Agsublin to dati programa tayo, kitaan tayo mampay no ana pwede kiti mapagsasaritaan tayo ana pwede kiti naimas nga sidsida ti itata. Puro sidsida man lata awan man di kiti problema ken di kiti. Good news into no Madam Dama. Good news coming from the national news or local. Ana kadidigiti umay nga grasya kada tayo ana digiti aramiden tayo pa tapno mapalag-an dagiti kailian tayo mapalag-an ti bibiyag ta. Sige, iti pa nagsublida iti programa nga Anya Aya. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siya ni Marcelo Cristobal, may sa kami iti media, iti Ilocos Norte, kahit ko lang yung pakamo po, nababa hindi pa nag-usar ko iti Tibicus, kahit ado iti limbag-anan tiriknak, kas may sa nga natayanganin, kahit ado iti saguban iti bagin ang nangro natin hypertension. Ngayon nakita, kahit iti Tibicus, kahit iso iti nakapalagaan, kaya nakatulong gapo iti ananayin iti bagi. Malaksit kireta, iti namin sa ngarabi awanin tinagyan dati Tibicus, dati lang dati nagaling saed. Ngayon, inusar ni Mrs. ko, kaputang imatot dara na, ginurnurak kaputan na ibos. After unong kalpasan iti 2 oras, bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kas kanyak, agusar kayo, iti Tibicus. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try Tibicus. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer.
TB Cause Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes, keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cause. Siyak ni Julian Root, taga Barangay Guerrero. Dati kanayo nak iti CR na agburburak na kanayon to'y buksit ko. Nang hindi ada nang ibaga kang iyak nga dito yung TB cause, tinadas ko ti nagtumar, nariknak apo nga mayat. Napintas ti panagwa ti bagik. Hanlang dito sakit ti buksit, dapay sakit ti apro, bato ti apro. Nagsardeng ti palagsaksakit na, tapos pimintas ti dito ko ti blood sugar, cholesterol bimaba, nagnormal apo. Iso nga dakayo apo padasen niyo dito yung produkto ti TB cause. Napintas apo. Yes. Nagsubsubliman na ni Ina D. Adapay la ditoy, apo. And this portion is brought to us by Doc Honey's TB Cause, my forever sponsor, formulated by Doc Honey, apo, Doc Honey Beras Tamayo, the formulator. This is FDA approved, halal certified, and DOST assisted and awarded. Magatang detoy ita Dingras, ita Cañetes Drugstore, Ken Cruz Drugstore. Ken dagiti dadto mga munisipyo apo, magatang pay detoy kadagiti Drugstores Association of the Philippines. 840 per bottle. Awanan day buy one take one at 1 to awanan at ang imina maamin na nagsubli aming nga presyo. Magatang tayo pa dito Metro Manila apo detoy iti kadagiti the Generics Pharmacy. The Generics Pharmacy nga iso ti mangilaklako kadet ni Doc Honey's TB Cause, tiyan kabubuti, tiyan kagagaling. So, ituloy tayo. Ana digiti news, iti kwa, ada nabasag itatay ko na paisubsuble ni Apo, DSW, the Secretary, Tulfo, digitay na ikan nga 4-piece. Kidete ayuda, dati baro nga ayuda nga iti DSWD. Kadigiti estudyante. Tikano nga min grade 1, sangaribo. Ay, grade 1? Yung elementary, inka i-process, sangaribo. But not, ngam itimot elementary, sangaribo. Kaya high school, 2,000. Itimot fourth year, itimot college, 3,000. May kanda ayuda, educational ayuda. Kad aglalo, ngam not all. Adda kwa na deta apo, adda criteria na. Isong kitain nyo, iti DSWD, aglag on kayo kitain nyo ana digiti possibilities no makaala kayo unuhaan. Digiti mo nakaawatan ko na ni Apo Tulfo, isubsublida. Tad adu pa adda lang ayudan. Per month ba ang 4-piece or every quarter ti panagawa da? Ti man amo ka per month ngam naggasat digiti 4-piece pantawid kunana pantawid na programa sa pamilyang Pilipino matulungan na digiti
pada nga awanan, aglalo digiti parents nga awanan, matulungan na apo, aglalo digiti adu pabasaan na. Sa bali jay porpis, sa bali pay detay ayuda nga itudda ka digitay adayan ti elementary, ada ki digiti high school, kan adayan digiti college. Sayo nagpintas di ba? Kumusta mga ta iti District 1? Kasta unay mat good news. Nakatado pumilpila yan deti programa ni Apo Sandro Marcos iti District 1 iti last week and ongoing kadigiti aldaw nakatado digiti mapan pumilpila nga mapanda ibaga digitay anek ekenda digiti kasapulam digiti umili di ba kumusta mga ta iti District 2 siyempre ti makikita latamat akit yan detayang ko itadingras in the person of Apo Action Mayor Jopre Pisagit kanya Apo Vice Mayor Erjo Valenzuela together with the council sa naka-aktibo da digitoy. Katidingras nga kastaket, it is really an honor to be adingren yung kanang ko may bagbagata. Agkikin na awatan da and they are all friends. Walang friction, wala man kaman lang makitang ganganyados nga madi. They really make a difference. Talagang dito nga grupo daket talaga nga natutulong kan may panggap iti success and di pa nag-prosper ti dingras ket sabsabali tataglalalo digiti roads, aglalo digiti infrastructures, aglalo digiti buildings, markets, amin then the governance itself. Saludo ako sa iyo Action Man, Mayor Jopre Sagi. Di ba? Digiti latest nga paspasamak tayo guys iti aglawlaw tayo. Itimat MPS dingras, iti dumang MPS, ay sayang kat damot ka digitay programa medical missions. Ada agitid ti face mask, ada agitid iti libreng gamot, ada agitid iti ada agitid ka digitay chinchinelas, school materials, school bags, anything butingting about school. Di ba? So nga barbareng ada digitay napintas ti panagpuspuso nadalus ti panagpuspuso na nga naadulabas ti budget na nga mangi-share kada tayo tamapantay mamatikan digiti ubing sa bali lang adet ti talaga makadamo may na ganan deti at titinulong orisang kabasit di ba one way or another nakapinpintas no makitam ti isem digiti ubing makitam digitay isem ti ubing no iso daket matulungan ken maikanta. Di ba amin? Uri nakasimsimple lang ko mga arroz caldo, pang arroz caldo nga tilaok na lang ket uri alasang kabasit nga manok ket ikam ti armang na naimas. Sama ikam ti Chinese marunggay na. Idi man ubing kami gagkasjay ada Chinese marunggay na. Dedi Uncle Adan, dalit Uncle Adan kanya Uncle Buying who used to be our school janitors ita Gabaldon idi di ba kasta unay agluto dati sinilyasi nga arroz caldo ito no umalas 9 ay inadi in kayo mangalan ti may sangarum idi ada kanya-kanyang soup ganam digitay pagyanan na pagyanan ti arroz caldo ada dadakkel nga pagyanan na mapangkam mangala ijay H.E.M.I. mapangkam mangala ti arroz caldo. So nga twice a week. Idada kami mo ti kinder kada grade 1 digitay projects ni Apo Marcos idi from the Bureau of Plant Industry ita Barangay Kali. Ado bakat ta. Imagine nga ti inuman mi iti bigbigat ket fresh milk. Freshly pasteurized milk with Nutriban. Ada Nutriban na. Doon tumapay, adapay deti ayuda ito munggal pamilya. Ada ito da nga bulgur. Bulgur is sweet. Dati pure nga bulgur Dijay. And then, deta bulgur, ipaburo mo. Sa mo gitaan, no, you can consume that as is. As is nga bulgur, that is very high. Non-nutritious ti bulgur, idi or wheat. Adape cornmeal kunada.
Analuam ti cornmeal, oray lang mapasagawisi, oray lang dati matultul ka akan no. Mga lang ti bulgor, wano cornmeal init. Tapos ti ipam mo, ikamo basit asukar na ata no sumamimat. Nung ti pair na, dati clean ko na, dati, what do you call that? What kind of, ano na ganan? What kind of skim milk ko na skim milk ko na cream ko na may baliktadan na wala da cream tinaga na hindi ko Mary Edilin sa Ludares, and then pag mimixum di jay samo sa kamangala te papel no maawang papel te newspaper mga ramid kati dete kas na triangle nga nagbukal ano kaliya cylindrical ikas demo ipamudyo unod na. Maramit katika sa cone ko nakidang cylindrical, tiladaman ibagbaga kon cone, ikon mo, di dya papel. Basta kumadetoy. Pagbalinam nga cone. Kung naman kasta. Deta, nagbalin nga cone-an. Kasi dete makanan. Samo punwan deto yan. Dete na imixan nga clean, dete cornmeal, samon ti kwa na. Samon to abutan deto yun na, i-close mo man. And then abutam ton ay apo kat iso ti balbalunak balbalunen ni ina di nga mapan maki buya. Mapan maki buya kadagitay adda TV na. Because I am an 80s baby. Awam pulos tirigat ti biag idikwaket. Awam pulos kingkilaang. Awam pay TV idi guys. Iso nga no adda TV idi sikati umayan amin nga ubing. Ada nga nakadigos, ada bagong ligo, ada agat kwa amoy araw, o rerabiin kat amoy araw pay lang kunada. Ada santo ada umutot nga ube, agpipin na basol dan. Pasaray kem kakabagyan mi digije kakabagyan mi digita addad tagerere di ko nga papanan mi numarabyang kami ije kam nga maturugan Ma'am Edeline sa Ludares. Agawid kam tumalata tumbigatan ngam nuturod sipit ko na agawid kami magkidi ngam agkinamak kami adata te white lady kasta nga drama ay apo Diyos ko into no kwan bigat tumanan mapangkaman agsareben mapangka agsareb dita sentro dingras yan tagerero upa nga galon ti pagkatan ni ina di kitain nyo. Di kita ubing itata makit-kitak adapay ya household chores nga makuna adapay ya di kita makuna nga anak na ganan makuna nga masao nga dete ubra agriing dan mangandan nakaluto dan adapay hang mangmangan at mapantukon ag Jollibee ada kapay hang mangmanganen ta damo pangananen ada kantinan serving different foods kitaan tayo, di kita kangkanan ti anak tayo guys, di ba? Kitaan tayo mat di kalidad na Kitaan tayo mat hantay nga dati pabalon nga di mo makan baka ibendeng dala dita. Damagan yun nakayat nga kanan. Basta nutritious mat atap no damot sir Sardina di gitoy kwa tayo, di gitoy pa nagrigriga tayo nga agririing nga masapa. Preprito tuyo. Tay tuma anak mo, aging baba nang tay tuma, ibalang nang tumat, tapos pinabalunam, mapantulat tamangan di karinderyan. Ang dagang kasjay, iba inda, tinagapuan da, ubing kita, handa iba inda pa itinananang da. No apay kakasjay, tidado mga ubing, hanggang mapan, hanggang umay di school, o rin madama meeting, ada meeting, kasi kakaston, aduman di kakasta nga ubing, no apay nga iba inda tinagapuan da. No apay iba inda pay tabalay da. No apay iba inda nga agulit-ulit da pado kepada mga manigrigat at kakasjay. Antay une nga agan antipiling no daduma guys lalo ka digite kaanak ka. Antay una agin feeling rich. Antay feeling rich ako nagrigat ti biyag. Tanggapin natin ang katotohanan na mahirap ang buhay. Madama pa ti pandemic crisis, di ba? Although kaya tinaganak kada kayo, although kaya digitay kakabagyan nyo nga sustenarang kada kayo, makonsensya naman kayo. Palitan nyo yan ng magandang grade. Sukatan nyo nga ron, itinapintas nga grado. Agis starten iti school year, at dan iti face-to-face tayo, kadig iti schools. Kasta una yun ti kinabisi, digiti schools guys. Iso nga naganan,
Ala, congratulations, job well done, DepEd. Apay ngamin nga, ibain nak-ina ko na. Wala daga kasi nga talaga manglailan, no, daduma, di kita'y pada nga antipiling no, daduma nga kasta, feeling rich ko na, ibain na nanang na. Apay ko may ibain ko nanang ko, di ba? Apay ibain ko, di balay ko na da. Makarelate lang tada nga kasta nga mga ko. Nakabibisin iti is schools, nakabibisin di iti colleges, nga kwa, nakabibisin ti streets, nagsublin day with our protocols, new protocols, sapay ko matatuloy-tuloy dito yun apo, please take care of yourselves. Kitaan tayo ti health tayo, kitaan tayo ti bagbagi tayo, tapno ma-maintain tayo matlaang ti bagbagi tayo. Let us all be healthy, eat healthy, think healthy, be healthy always. Kada tayo amin ka panagtutudo. Kanagtutudo, pinaggugurigor, panagkakaf, papanateng, at amin dita trangkaso. So matudwan kayon, itutuloy yulat nga matudwan kayon, tam agdigos kay to fully ijebal balayon. Awanan ti oras tayo, gayam kan kakapsat para iti anya aya, kat agyamyaman nakmanen iti DCRL, agyamyaman nakmanen kadigiti nag-participate kidati nga programa tayo kat sapay kuma gagayem ken kakabsag lalo ti FB sapay kumata kanayon niyo nga padaanan to inumotibiyang kanayon dakam nga padaanan kada engineerolity ni Doc Hani kadigiti nga programa mi kadigiti future our future activities, community activities, med missions ngayon aldaw kakasya po tulungan da kami nga mangipos kadi gitoy para iti community service tayo no kwap. Ti anya aya will always be there supporting you. May pag-iti med missions, panagiti gift giving, wenno anapay, kan mangmangtag kada kayo iti pabasit nga impormasyon, pag-isisaman, pagkatawaan, pagpalpalipasan yung oras while you are cooking your food, while you are having good times with your family, quality time with your family and friends. Dito ni Ina di for anya aya na imbag nga aldaw tayo manen apo sapay ko mata dito agmalmalam nga obra tayo kay is full of energy, full of blessings and full of positivity. Ina di for anya aya Jaber katok mga misis deta manen apo ti nagpatinggaan na pangururayan tayo kan Jaber. Kanda kayo amin apo. Thank you very much. Thank you so much. Nalfasen, ti anya aya. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. When I was tested with COVID-19 positive, there are a lot of things that I did. First, I kept myself healthy. I had a good diet, good sleep, good medicines, and also I had Doc Honey's Tibicus in order to boost my immune system. And I thank God I was able to survive the COVID-19 virus. Thank you very much.
afternoon to everybody. Siyak mining pakadawas. May saak nga gususar iti Doc Hanis Tibicos. Tangamin, dito nga Doc Hanis Tibicos napatunaya ko within 2 years. Ket idilawas na laeng na quarantine kami kadeti anak ko. So every now and then nga isuti inuman mi, napintas pa iti panag-move ko 3 times a day. Then kaasi ti apo haang kami metkit di nga nag-positive. Napintas iti tikwana dito iti Bicos. So awawisen kayo, gagayem kan kakabsat ta agusar kayo met iti Doc Hanis Tibicos. Ta nasaya at nga para iti bagbagi ken mangpapilsa iti immune system kayo. Hi everyone, siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, Kenyu Stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga ni-stroke. You know what? Half body, na-paralyze iti bagi. Although ada iti recovery iti, yung babayan ti panag-usap iti because alalisto, iti panag-recover iti bagi, mga pagnakon, ken kasmaganyo, pimintas iti speech ko. Nagsubli po iti normal nga panagsalita ken kastameten pimintas pay iti circulation iti bagi idi na atake ak nagkaroon iti nervyos every time adda natay sumken madiarik na gapot iti ata ko may stroke ak manen ken babaen iti parusar ko iti tibicos nekat di anxiety nekat ti insomnia ken iti over fatigue isu nga kadagiti pada nga ni stroke kung sa tibicos, kaputa very effective, mamimpisan nga balbaliwan na, itirik na, kang kastameten iti panunod tayo. Tibicos, the best. Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksak ken agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaarubat at inggen ti gargaragik a programa ditoy RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutuin da ina ni Rudy T. ken Honeybee. Kadwada pay Dalulo Rocky ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang.